Gdje ste ekipa? Dobro, troju, Frizure, majke. To ti je da kad se probudiš još snimiti video za YouTube, ne? Niš, dođemo odmah. Evo nas. Dobro jutro ljudi još jednom i dobrodošli na novi video na mome kanalu. Ja sam Luka ili Lukinjo kao što me ostali znaju. Nešto novo na kanalu što ću možda malo češće raditi je da sam izbacio trenutno svojih 5 najboljih tiktokera na Balkanu trenutno. I eto, nadam se da će vam se svidjeti video. Obavezno ljudi bacite like, subscribe ako ste novi na kanalu i u komentarima mi napišite vaših top 5 tiktokera i ajmo probati da dođe ovaj video bar do 100 lajkova da napravimo drugi dio. I niš ljudi, nadam se da će vam se svidjeti video, ja sam se nasmio, meni su oni jako smiješni, tako da eto, uživajte u klipu. Ćao. Znači ljudi, internetom kruži challenge, gdje ljudi navodno ne mogu da polome jaje sa mišićima svojim. A sad ću da vam dokažem suprotno, da je to moguće. Ne znam zašto to pričaju, ali ovo je sasvim moguće. Samo treba malo jače da se stisne. Brate, ovo je nemoguće. Ovo je posao za šćalet, ovo šćale sigurno može. Sad ćemo zovemo šćale. Šćale! Između lakte i podlaktice. Da, uzmeš tako i stisneš jako, jako stisneš. Čekaj da se ne uprljam, čekaj. A džabe skidaš, nećeš ni polomiti. Ko ne može da polomi, bre, čekaj da vidiš. Dobro, ajde da vidim. Sila, ko ne može da polomi jaje. Šća, nisi uspio da polomiš? Nemoguće, čale, sad ću vidjeti. Si devojčica, Čekaj bre, čekaj da namestim. Sine, vidi mrtav golub, sine, šćajano. Gdje, čale, gdje? Šćajano, ma pusti mrtav golub, odlete, gledaj sad. Gledaj silu šćale, šta radi bre? Kako to šćale? Devojčice jedna, bre, eto ti domać. Seri, Kad naučiš kako si to ovim- uspio? naučiš A ovim- kako? Stani, ne glupiraj se. Pa Cindy, vidiš da snimam slow motion. Ljudi, sam da vam javim da sam došao u Samobor, sutra imamo sve u redu. Došao sam u Samobor, sutra snimam live i bit će top. Javit ću vam kad točno, ali oko 3 sata popodne. Slušamo se na live-u. Samo treba javiti u koliko sati će to biti, to je to, jer ja ne znam sad kak stvari su... Eto ti ga na, to je za sve što ti radiš meni. Ekipa sestra mi je malo prije napravila kuvertu na kojoj piše kao za najboljeg brata. A jest da sam imao veliku konkurenciju, evo osjećam se počašćeno. Ekipo, mogu vam se kladiti, znači da mi imamo još jednog brata u obitelji. Ja se kladim da joj ja ne bi bio najbolji brat. Pisalo bi na ovoj kuverti za drugog najboljeg brata. A šta se ovdje dešava? Ekipo, cura je napisala da me voli sa crnim slovima. Ko to radi?
Ej stari, može jedna fora? Ajde priči. Šta je to noć vještica? Kaži šta? Isto što je dan žena samo po mraku! Jao! Resi veštice! Ali moj imuno, što si ti neki feminist? Ne, nisam. Što ne? Žao mi ako sam te uvrijedio. Ma nema frke stari, kužim te ja. Meni je svaka noć s mojom ženom noć vještica. A joj, jesam se istro, fuj! Bože dragi! Joj, jesam sad neki istro unutra prije mene, kako smrdi, Bože! Ne znam hoću moći izdržat, sretno ti bilo. Skoro sam ga udario. Prosti, izvini. Ja sam kriv, sorry. A jebem ti tromamu! Pa gdje ideš? Gdje ćeš? Možda ti izađem? Gdje si se sakrio? Fuck. Znam ja kako ću te naći. Kad sam pošao cveto u tuđinu, gorke su... fuck, ne! Jebote, i Manchester, i City, i cijela engleska liga je kuce na City, kladi jebo me, City me jebo. Evo, 58 zaraženi, a ja rekao 54. Jebote, i zaraženi, i nezaraženi, i korona. Nikad pogoditi neću, eto, nikad. A muči me pitanje, da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom ovdje živi leš, zbog tebe noćas nema me, noćas nema me. Drugo prijem da započne noć, drugo prijem da nisi više... Kaj je s muzikom? Pa daj pojače, idiote, jedan glupi.